Ekinci Allah'dan korkatan adamın sıfatı ne eken? Allazina yu'minuna bil gayb ve yuqimuna s-salah. Ol namaz okuydu. Ol namaz okuydu eken. Qarаңыз. Hazır bu namaz oku degen nerse kasret bolup kalgan. Namaz okuyayım ben. Namaz okuysun da. Keşe biröv gelip de dem saldıruğa. Endi sen namaz okumasan bolmaydı. Namaz okunsam minbe de koyar. Mesela piriştesi mi ne? Minbe deydi, hayran kavadır. Minbe, men namaz okuyayım be devadım. May okuyma ona sana o namaz okuyor. Namaz okkanda 5 vakit okuyor. Mana hazır жалғыз gana cumaga kelip жүрген bavurlarımız var koy. Olarga men katта айтпай koyayın. Aldında aytkamın. Özüңdü özüң aldama bırak. Kimdi aldabasın? Kimdi aldabasın? Bu Hristiyanların adetleri. Günahın barlığını istep geledi de aptasdan bir ret şirkege barıp şokunup koyadı. Onun günahının barlığını pop aladı. Somenen jol. Yok bu adaskanların akidası bu. Kılar жұмысыңды kılıp bol. Cuma günü жақсылап bir cuma okup geçsen bol degen dep oylap kalma gerek. Vay kıyman asana 5 vakit namaz. 5 vakit namaz öz vaktinde okuluğu gerek. Kazak bekerge aytpaydı. Bey namazdan keyin namaz zaman dep beker aytpaydı. Bey namazdan keyin namaz zaman. Кейбір жұмысқа тұрған азаматтарымыз айтады, бізге намаз оқытпайды. Son namazımızda үйге барып бәрін жиып алып оқысақ болады ма? Болмайды. Одан көрі сені сол намазыңнан қайтаратын жұмыстан шығып кетесің. Себебі ризықты Аллах береді. Ризыққа Алла ғана қарыз. Ризықты ешқайсымыз қолымызбен таба алмаймыз, ақылымызбен таба алмаймыз. Ол ризықты Алла Субхана Тағала біз ананың қарнында жатқан уақытымызда кіндіктен беріп қойған ризық. Ол ризыққа Алланың өзі қарыздар. Бірақ өтірік, мен ана бір намазымда ақырында бәрін жинап алам. Жоқ. Қазақ сонда бір дана халық, діндар халық болған. Бей намаздан кей намаз жаман дейді. 5 vakit namaz Mümin Müslümanın aynası bu. Müslüman adamın namazı bütün bolu gerek. Osu 5 vakit namazı bütün bolu gerek. Bu kaç yaştan edi? 12 yaştan edi. Jasın neşeye geldi? 60'a geldin, hele deret yok. Ya kusul yok. Sonda da zorga bir cumaga barıp gelemiz. Kalan vaktin bärini jıystırıp koyamız. Bırak bilip koyak, erten bizde neşe yaşka barsak da ölüm kütüp dur. Erten bizden soramaydı, kança üy saldın, kança balaşaga arttırdın, kança dünya çiğnedin dep soralınbaydı. Belkim siz benim bize namazımıza soralınat. Kaysı bir adamın namazı bütün boladın bolsa, onda en birinci kabirdeki azabı bolmaydı. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Allah Subhanahu wa Ta'ala oğan bergen rizikten adamlarga da ihsan kılat. Adamlarga sadaka kılat. Mene baylarga Allah Subhanahu wa Ta'ala zekat veriyordu, farz kıldı. Baylar özünün 40'tan 1% dünyasın yetim cesirliğe sadaka kılıp, zekat kılıp veriyor gerek. Endi siz bilen biz buna cayşak halık, osunu bilek, sadakadan toxtamamız gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şeriflerinde bir hurmanı bölüp olsa da sadaka veriniz dedi. Qarаңыз. Bir hurmanı bölüp olsa da sadaka veriniz dedi. Sadaka bütün beleden kaytaradi. Buna bizde hazır internetin arkasında oturgan zorlar var. Bu Müslümanlar bular жалғыз бұл moldalar dep tişet. Birinci moldalar dep. Sötüp interview жазып atkan adamlarga janaza olarga dürüst bolmaydı. Okugan janaza ötmeydi. Moldalardın arkasından, dinin arkasından gaybatta ösek aytıp atkan jelidin arkasında oturgan adamlarga janaza ötmeydi aytıp koyayın. Ol kim bolsa ol bolsun, okugan janaza ötmeydi. Okulgan janaza kabul bolmaydı. Qarаңыз. Sebebi molda aytıp atkan bolsa, ol Kur'an'dan jene de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinden aytılıp atır. Әсіресе бұл садақаға баланы үйрету, жастайынан үйрету. Садақаға жастайынан үйрететін болса, ол ертең өскеннен кейін қазіргі біздегі ана акула киттерге ұқсап тұрып жемқор болмайды. Міне қазір біздің қоғамда ең үлкен проблема жемқорлық проблемасы. Ананы ұстап жатыр, мынаны ұстап жатыр.
Qancha adam türmede otur. Bir gana jemkorluqning, paraxorluqning arkasından para almaydigan adam qalmagan шығар degan tushunukka da kelib qoldi. Bir qarаңыз, sadaqa berib жүрген adam hech qachon para almaydi. Ol hech qachon para bermaydi. Sebebi sadaqa onu bütün beladan qaytaradi. Marwa kompaniyasi bizben birge bolыңыздар. Qarşılarga жасалган қызмет biz үшін мәртебелі құрмет.